Okay. Sisi familia yetu ya Kimaru au na Bishop Wandeto tulitoka nyumbani saa 11 Kabumbu tukaelekea Monteriza Mochari na tukafika huko. Wakati tulipofika huko tulikuta kuna watu wengine walikuwa wamefika mbele yetu ili wapewe milia wapendwa wao. Wakati tulipoendelea tukaendelea tukingojea ndio tufikiwe, tulishangaa sana. Maana tulisikia kuna honda ya koti. Na wakati tulisikia kuna honda ya koti, tulililia Mungu atupe nguvu ndio tuvumilie. Wakati tulipofika huko, hakuna mtu wa familia ya pande ile ingine mahali Lecho alikuwa na huyo kijana, hakuna mtu hata mmoja alifika huko wa familia hiyo. Kutoka hapo wakati tuliposikia mambo vile iko, na tukasikia mambo yote iko kotini, tukamwambia Mungu atupe nguvu. Tukaingia kwa hall, tukahumbiriwa, tukafanya maombi, tukauliza Mungu aturudishe vyema na atulinde barabarani. Mpaka tumefika hapa stadium. Na tumekuja na ngari ya kubeba mwili bila sanduku au mwili ni maua tu peke yake. Tumefanya matayarisho yote ya mazizi. Tulikuwa tumechimba chimo kama kawaida, tukanunua sanduku kama kawaida, tukanunua maua kama kawaida, gari ya mwili tulikuwa tumelipa kama kawaida, gari za kubeba watu tulikuwa tumelipa zote kawaida. Chakula tumeandaa chakula nyingi hata hatujui zitakuwa namna gani, kwa sababu wakati watu walisikia mambo ilienda hivyo, wengine labda wameenda nyumbani. Mila ya tamaduni ya Kikuyu tulikuwa tumeshimba chimo kama utamaduni wa Kikuyu, lakini wakati tutakaporudi huko nyumbani ndipo tutakuja kukaa chini kama familia ndio tujue vile tutafanya shimo tutalifanya, tukingojea siku ile ya koti kuamua kesi, kwa sababu tukishimba chimo na kukosa kusikwa mtu kwa Kikuyu hiyo ni laana. Baba yangu